Runmawi TV thir tu te in zavain si baile vek ule miki changte kania tuna hianin hei tun lai chung ko tin ten kan boi pui luai mai SIR chungchang kha hanin shil vele thung do ni la katia steto te po kan tamanga amar chu shelo te po kan lo mang chuwang chuan in shil non kha poilo tur han ngai teng o special intensive revision hi enge ti te po kha shelo kha kan lo me te SIR ti po khan o special intensive revision SIR chu electoral roll fill fai zog nei nana ECI malak na niya SIR sang ni som ni paruka hianin electoral roll thar lak mai buat sai ni do na hemi wang hian vote nei to te zong in thun thar kha angai do na ni electoral roll le voters te abik taka ennon na special intensive revision ti ania SIR hi o ta hian electoral roll sang ni som ni paruka Mizoram ma po khanin thamasa me ni som thum khanin lo nei tran khani to a SIR hianin booth level officer BLO kan ti te khanin an bial chung thawa chung kotlin tlo chuakin electoral roll kha inzialu dilna enumeration form kan sem to a tunai sem chua zel ani a veng sang tlo kolan to a in veng ate po khanan lo ti kwal to me thaya enumeration form hi BLO 10 June ni somni pariat sang ni somni paruk thlengin an sem do na ni atulangin chung kwa voters te chu forma da kha pui an form te kha fill up pui kha ni do na enumeration form da kha sa chu an la khom le do na SIR hianin electoral roll a to te po kha enumeration form a hian inzialu le vek kha ngai shimani o hemi tan hian Mizoram big tan training mumal tak lo nei lo ni to a booth level officer BLO assistant additional BLO le supervisor de tan khanin SIR training hi May ni somni panga le ni somni pariat chung khanin deputy commissioner office pisapui hola khanin training thatak kha nei lo ni to a training live video toite de pokan thir ho tur anga yang Olekha ka training live video te nia SIR hi engwang kalpui nge ni ti te pokan chechak me thia SIR ina tumber hi nge ni ti te pokan chechak kan omang hei India khwale tuidik tak kum tlin chin kum hei at kum tling chin kan ti kha vote an nei theina tura be pui thla na khani de uber me SIR nung ber kha kum sang ni panga khanin an lo nei to a electoral roll fill fai zo mamu na kha sang to baya kum sang ni panga SIR electoral roll chuang te chu India khole tuini na hey presumption of citizenship an nei anga an ma ni le an tha te kal zel kha thunzom na hey map kan tiang ti theang han thunzom na kha document fel tak mai submit care ngai lawa electoral roll la an chuang thei do na ni ti kha chiang heta hianin ta khani he chung ka tan khanin map thatak be khani do na ni kum sang ni panga SIR electoral roll la chuang lo te le an tha te ne na chui thei lo te chu athara document submit kha tul vele don thunga political parties atanga electoral roll quality and thadu na hey debt kan ti te duplicate kan ti te foreigner pai chua India ram khole tui dik tak te electoral roll la an chuan kai theina na malak na India ram khole tui ni lo te pai chua electoral roll dik le fel fai zong nei te khani a chuanin ta hianin kum engzat chin nge lu thei ti te pokan hrichak me theya kha kha chu kan hriat chau to angin rola la omnga lo te pokhalak lu le khani do na July ni khat sang ni som ni paruka kum som pariat pum hlum chin da lu the khani a rola to sa te le mithi to te pokan tiang chu kha enumeration form a hianin vote nei to te pokha zialu le vek angai wang khanin SIR zo chuanin voters identity card lui mang to lowin hei kan share dan chuanin voters ID thar siamani do nia soi te khania chubang chuan SIR hi mitin kan ngai poimo kha tul tak zetani Mizoram a chuan hei soisel tur omlo tur dik taka SIR kalpui ani theinan khanin mitin te kan poimo
electoral roll dik tak kan nei theinanin hei mitinin SIR hi kan ngai poimo kha tul tak zeta SIR hi khwale tui dik tak nilo Mizoram a cheng ve mek hei electoral roll la in thunarem chang khan man te kha alo nit mei theya hemia hian ma lo la te po kha an om mei thei boka chu tiang tura lo pui du tu po kha om mei thei boka ni chu tiang ti tum de chu kan do tlan kha anga ya ni o kha mi pui te po kan chan dual kha nga ya hei kan ram ta na ni a SIR nei me ka hian in India khole tui ni lo chu thunan ni lo nan khan mi tin kan chan dual kha atu tak setani ta hian electoral roll en non me ka hian India khole tui dik tak kum tling to zong thunan ni theinan le khwale tui dik tak ni lo te thunan ni lo nan village local te pon local level a thok tu bia lo te le thunei tu dang te khan film khur tak zeta tu na hian nia film khur tak zeta nga ya ami pui te pon kan film khur nga ya Mizoram kan hmangai nei chuanin official ringot khan an shiat lo chin te kha aum ve thei ni o kha kan shiat ta tha khutlang shoi tu te po khanin an thlop that kha nga ya an theina pianga bia lo te le officials jang te kha puise an malang na te khanin puise fel fight ta thil kal theinang khanin tho ho na tha kha adu omani chon hei mi puiten kan ti ve thei tur ka poimo tak tak me kha om ve a hei boot level officer BLO kan ti te kha enumeration form kha anron sem huna khanin lo chon that kha ngai ve ni o lo welcome that kha ngai ve a lo leng ru tia hun lo pek kha ngai ve ni o harsan na kan nei chuanin BLO hna khanin thlen vata thei chuanin BLO chok jang khai nan khanin online a kha self enumeration lo ti te kha poimo enumeration form submit hun chung te draft roll publish hun te le final roll publish hun te kha lo ngai ven kha poimo em ani roll a kan chuang em ti te pai mal pai te mai pal te kha omem ti te the correction tool ang te kha mani lo in bo sai kha poimo me hei tu na chun social media tangin man dan tu ra khol man dan tu lo in check dan tu ti te zong kha tu na hianin en thein Facebook te Instagram te YouTube lama te pokhan video toy clip toy fel fai tak tak ti chua kha om nual to kha kan share ta tangkai viewang olo en pokha tangkai viewing ka ring chuan hei tun SIR a hianin lu nge thatna te khanin shil le lokela enumeration period ta hei enumeration form submit chuanin documentation pa ngai lovin electoral roll a khanin a chuan ngal thei tlatani chuwang chuanin sangni somni paruk SIR electoral roll a kan chuan lo chuanin hei nakina khan SRI nei le tur masabera khanin sangni somni paruk SIR roll hi base khani le ngei dona hemi hunlaya electoral roll chuang lo de chu angai ang khanin document submit le a proof that le vekhang ai dona wang khanin mitin de khanin apoi mo nei kan share tun tum hianin kanin zialu veka kan lo boy pui ve vekha apoi mo em dona ti kan han soile ni o chuanin khatizong khatun tuma SIR chungchanga kan hanin shriat thei chuni sela chuanin shiat du dang te kan nei chuan comment section a te shiat bel te kan nei chuanin comment section a te po du le kan soile clear doni o hun man pui tu chawi mi ki chang te kani Runmawi TV tangin